Namar ga jingbom pat chat pat klain bha menteri rangba barim ga jela u Dr. Didi Lapang u badang syumi ina gejaka sumar hagine gi khendiat sngi ki bladam u menteri rangba ga jela Konrad K Sangma lembat ki katok ane ki MLA kilenej banjongo yo Dr. Didi Lapang haying sa ajong u hala chumier kabalong gum ke jinglek kitbok kidriang ba un yo no ye jingkot jingkhia la ban kedau bau Dr. Didi Lapang udiu MLA ke Nongpo constituency nari Bohoi district ubalabat la bonsin ye kam menteri rangba banilam yo sarkar jela bad beteng ye kene kam sekri pajba wat adin bau claim ye kun election show bad claim beteng show ye kam nong mikmat pajba na Nongpo constituency Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi Pran nyau lai wei, kendai hendru iwe ar nyau lai.